Ka-journey, real talk ha. Kung gusto ka mo dako og points, nagyud na presyo. Home na ning video. Daghan ganahan mahimong top engager pero gamay ra ang willing mo commit. Ganahan og resulta pero walay skin in the game. Larohon lang nato ha. Dili required ang subscription para mahimong top engager. Engagement gyapon ang basihan. React, comment, share, tanaw until end. Pero real talk, ang subscription dako kayong tabang. Murag multiplier sa imong effort. Ka-journey, na ako'y gamay i-share sa inyo. Kabantay ko ani, si Claire Domingo Sambo. Subscriber ni nako. Unya, karon iyang points 32k plus na. Shout out dahil kang Claire Domingo Sambo. Murag ikaw na gyud ang matap 1 engager karong Sunday. Unsa iyang gibuhat? Simple ra. Ni subscribe siya. Ang subscription nako murag 25 ra. Pero real talk ha, kung dili ka willing mo rest og 25 pesos, ayaw na lang yun in town og subscribe. Jim Rohn would say, where you spend your money shows what you value. Free attention equals low results. Commitment changes behavior. Small decision today, big advantage tomorrow. Kung mahadlok ka mawala og 25 pesos, mas hadlok pa kung mawala ang chance. Kamu diha ka journey. Ayaw mo paawahi. Subscribe, tanawa ang videos until end, engage daily, accumulate more points para matapod mo. Comment all in kung ready ka mo apas. I-share ni sa ka-journey nga gusto og result, dili lang tanaw. Push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Og ayaw kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon, ka-journey.